Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, muri uyu mwanya mugiye kwakira indahiro ya Minisitiri w'Intebe Dr. Nsengiyumva Justin. Arigira imbere. Arafata ibendera rya Repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'ibumoso, azamura ukuboko kw'iburyo, avuga indahiro. Jewe Nsengiyumva Justin ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro, ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, nintatira iyi ndahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Murakoze. Murakoze. Twagira ngo dusabe Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe Dr. Nsengiyumva Justin umaze kurahira gushyira umukono ku ndahiro. Twongere dushimire Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe umaze kurahira. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, icyiciro kijyanye no kwakira indahiro ya Minisitiri w'Intebe kirasoje. Muri uyu mwanya twagira ngo dusabe Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe umaze kurahira kugeza ku bateraniye aha n'abakurikiye umuhango hirya no hino ijambo yaduteganyirije. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, umwanya ni uwanyu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, bayobozi mwese duhuje inshingano zo kubaka igihugu cyacu, namwe mwese mwaje kwifatanya natwe muri uyu muhango. Ndashaka kubanza gushimira byimazeyo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ku cyizere yangiriye. Nkaba mbizeza Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko nzi neza uburemere bw'izi nshingano mwampaye n'uruhare rwazo mu kuzamura imibereho y'abaturage n'iterambere ry'igihugu cyacu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndetse namwe bayobozi bose muteraniye hano, ndashaka kubasezeranya ko iki cyizere Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yangiriye kitazaraza amasinde. Ndabizeza ko nzakora ibishoboka byose ndetse nkore n'ibirenzeho kugira ngo nuzuze inshingano nahawe, bityo igihugu cyacu kibyungukiremo ku buryo bugaragarira buri wese. Ndashimira cyane ubwitange abayobozi babanjirije bagaragaje
kugira ngo u Rwanda rutere intambwe ishimishije nk'uko bigaragarira buri wese uyu munsi. Niteguye ntategwa gutanga umusanzu wanjye muri urwo rugendo nk'umunyarwanda wiyemeje gukorera igihugu cye. Nzaharanira gukorera mu mucyo, nzita mbere na mbere ku bibazo by'abaturage, nzafatanya n'inzego zose kugira ngo ibyo twiyemeje tubigereho kandi nta munyarwanda dusize inyuma. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nongeye ndabashimiye, namwe mwese muteraniye hano ndabashimiye, murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, bayobozi batumirwa mwese muteraniye hano, nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo yaryo y'116 ivuga ishyirwaho ry'abagize guverinoma, tariki ya 24 Nyakanga 2025 Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashyizeho abagize guverinoma. Nk'uko kandi biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo yaryo y'118 ivuga irahira ry'abagize guverinoma, n'ingingo yaryo ya 63 ivuga indahiro y'abayobozi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, muri uyu mwanya mugiye kwakira indahiro z'abagize guverinoma bagizwe n'abaminisitiri n'abanyamabanga ba leta. Murakira kandi n'indahiro y'umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere n'umuyobozi mukuru wungirije w'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mugiye kubanza kwakira indahiro y'abagize guverinoma. Mubyemeye, abaminisitiri bakurikira bakwigira imbere bakabagezaho indahiro: Madame Uwizeye Judith, Minisitiri muri Perezidansi ya Repubulika; Madame Mpambara Ines, Minisitiri mu biro bya Minisitiri w'Intebe; Bwana Murangwa Yusuf, Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi; Ambassadeur Nduhungirehe Olivier, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane; Dr. Ugirashebuja Emmanuel, Minisitiri w'Ubutabera, Intumwa Nkuru ya Leta; Dr. Biruta Vincent, Minisitiri w'Umutekano mu Gihugu; Bwana Habimana Dominique, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu; Dr. Gasore Jimmy, Minisitiri w'Ibikorwa Remezo; Madame Ingabire Paula, Minisitiri w'Ikoranabuhanga na Innovation; na Bwana Nsengimana Joseph, Minisitiri w'Uburezi. Barafata ibendera rya Repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'ibumoso, bazamura ukuboko kw'iburyo, bavuga indahiro: Jyewe Uwizeye Judith, Jyewe Mpambara Ines, Jyewe Murangwa Yusuf, Jyewe Nduhungirehe Olivier, Jyewe Ugirashebuja Emmanuel, Jyewe Biruta Vincent, Jyewe Habimana Dominique, Jyewe Gasore Jimmy, Jyewe Ingabire Paula, Jyewe Nsengimana Joseph. Ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, nintatira iyi ndahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Murakoze. Murakoze banyakubahwa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hakurikiyeho kwakira indahiro y'abaminisitiri n'umunyamabanga wa leta bakurikira: Dr. Arakwiye Bernadette, Minisitiri w'Ibidukikije; Dr. Cyubahiro Bagabe Marc, Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi; Dr. Nsanzimana Sabin, Minisitiri w'Ubuzima; Bwana Sebahizi Prudence, Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda;
Madamu Mukazayire Neri, Minisitiri wa Siporo, Dr. Bizimana Jean Damascene, Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu, Ambasada Nkurikiyinka Christine, Minisitiri w'Abakozi ba Leta n'Umurimo, Retired Major General Murasira Albert, Minisitiri w'Ibikorwa by'Ubutabazi, Dr. Utumatwishima Jean Nepo Abdallah, Minisitiri w'Urubyiruko n'Ubuhanzi, Retired General Kabarebe James, Umunyamabanga wa Leta ushinzwe ububanyi n'amahanga n'ubufatanye n'akarere. Barafata ibendera rya Repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'ibumoso, bazamura ukuboko kw'iburyo bavuga indahiro. Jewe Bizimana Jean Damascene. Jewe Nkurikiyinka Christine. Jewe Retired Major General Murasira Albert. Jewe Utumatwishima Jean Nepo Abdallah. Jewe General Retired Kabarebe James. Jewe Arakuye Bernadette. Jewe Bagabecyuhero Marc. Jewe Nsanzimana Sabin. Jewe Sebahezi Prudence. Jewe Mukazayire Neri. Ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro. Ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro. Ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda. Ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda. Ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko. Ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko. Ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira Abanyarwanda bose akamaro. Ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira Abanyarwanda bose akamaro. Ko nzaharanira ubumwe bw'Abanyarwanda. Ko nzaharanira ubumwe bw'Abanyarwanda. Ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe. Ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe. Ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite. Ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite. Nintatiriye indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Nintatiriye indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Imana ibimfashemo. Murakoze. 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 Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hakurikiyeho kwakira indahiro y'abanyamabanga ba leta bakurikira: Madamu Mutesi Linda Rusagara, Umunyamabanga wa Leta ushinzwe kwegeranya imari n'ishoramari rya leta; Bwana Kabera Godefroid, Umunyamabanga wa Leta ushinzwe imari ya leta; Ambasada Wihanganye Jean de Dieu, Umunyamabanga wa Leta ushinzwe ibikorwa remezo; Madamu Kayisire Marie Solange, Umunyamabanga wa Leta ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu; Madamu Irere Claudette, Umunyamabanga wa Leta ushinzwe uburezi; Madamu Umutoni Sandrine, Umunyamabanga wa Leta ushinzwe urubyiruko n'ubuhanzi; Dr. Butera Ivan, Umunyamabanga wa Leta ushinzwe ubuzima; Dr. Ndabamenye Telesphore, Umunyamabanga wa Leta ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi; na Bwana Rwego Ngarambe, Umunyamabanga wa Leta ushinzwe siporo. Barafata ibendera rya Repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'ibumoso, bazamura ukuboko kw'iburyo bavuga indahiro. Jewe Mutesi Linda Rusagara. Jewe Kabera Godfrey. Jewe Uwihanganye Jean de Dieu. Jewe Kayisire Marie Solange. Jewe Irere Claudette. Jewe Umutoni Sandrine. Jewe Butera Ivan. Jewe Ndabamenye Telesphore. Jewe Ngarambe Rwego. Ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro. Ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro. Ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda. Ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda. Ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko. Ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko. Ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira Abanyarwanda bose akamaro. Ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira Abanyarwanda bose akamaro. Ko nzaharanira ubumwe bw'Abanyarwanda. Ko nzaharanira ubumwe bw'Abanyarwanda. Ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe. Ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe. Ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite. Ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite. Nintatira iyi ndahiro nzabihanirwe n'amategeko. Nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Imana ibimfashemo. Murakoze.
murakoze. Muri uyu mwanya nyakubahwa perezida wa repubulika nyuma yo kwakira indahiro y'abagize guverinoma turagira ngo dusabe abamaze kurahira gushyira umukono ku ndahiro. Twagira ngo kandi tubamenyeshe ko Minisitiri w'Ingabo na Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango batarahiye kubera ko bari mu butumwa bw'akazi hanze y'igihugu, bityo nyakubahwa perezida wa repubulika mukazakira indahiro yabo mu gihe cya vuba. Murakoze. Nyuma yo gushyira umukono ku ndahiro twashimira abagize guverinoma bamaze kurahira. Nyakubahwa perezida wa repubulika, muri uyu mwanya hakurikiyeho kwakira indahiro y'abayobozi bakuru b'urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda, ari bo Bwana Afurika Jean Guy, umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda, na Madamu Muganza Juliana Kangeri, umuyobozi mukuru wungirije w'urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda. Barafata ku ibendera rya Repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'ibumoso, bazamura ukuboko kw'iburyo bavuga indahiro. Jyewe Afurika Jean Guy. Jyewe Muganza Juliana Kangeri. Ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro. Ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro. Ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda. Ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda. Ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko. Ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko. Ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro. Ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro. Ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda. Ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda. Ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe. Ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe. Ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite. Ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite. Nintatira iyi ndahiro nzabihanirwe n'amategeko. Nintatira iyi ndahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Imana ibimfashemo. Murakoze. Murakoze. Muri uyu mwanya nyuma yo kurahira kw'abayobozi bakuru b'urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda, twagira ngo tubasabe bashyire umukono ku ndahiro. Twagira ngo kandi twibutse nk'uko mwabisomye mwabibonye mu itangazo ko urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda ari rwo rureberera ikigo gishinzwe mine, peteroli na gazi mu Rwanda, ndetse n'ikigo gishinzwe guteza imbere ubukerarugendo bushingiye ku nama. Urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB nirwo ruzareberera ibyo bigo byombi. Tukaba twakongera tugashimira abayobozi bakuru b'urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB bamaze kurahira no gushyira umukono ku ndahiro yabo. Nyakubahwa perezida wa repubulika, nyuma yo kwakira indahiro ya minisitiri w'intebe n'indahiro z'abagize guverinoma ndetse n'indahiro z'abayobozi bakuru b'urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda, mu cyubahiro cyanyu mwageza ku bateraniye hano n'abakurikiye umuhango hirya no hino ijambo mwaduteganyirije kuri uyu munsi. Murakoze.